Te hai peluk bro, step besuk dokumen nyipi bro. Te bakimio kamet kabukut bakya. Te mata kesni ngamut ban ai kublei kitu peluk di baju persian yang awan kapor. Ba menta kesni ngene tu pi peluk bro ba ngalas ngo komen lihat nomor kedai ba ai kene ke YouTube channel jonga menta kesni kala yo no ekne ka monetization. Te ngalala ban kamai pisano bado menta kesni mo mata kesini badai ka cut lightrik September arjar absan no ngelawa mulai bisa no ekneka YouTube channel bang ngelajar sana meni step ekneka monetization te teman tanya pi perlu di baju persian yang aman kepor dengan aku beli pi perlu di baju persian Hyundai tang ba pikersian dari air rekam gajam nanga yo ban tre ban kata mo te nai blai kitbok itu yang epi kalau boro ngam dan ai ban air ne ban segaliang mo te ngesu ai tang gini kitin kitbok itu yang mo ta ga jongki ba kiyo pamer tabukoj tabukya ba kin bahag kamai keji ba blai undar rekat ba yang desen ga jongki te mentangan itu kat no ngalayo na kani ke jing kersian yang pi kani ke YouTube chunga mo dengan pi pi perlu bro te apa dengan ini kani ka mobile screen jonga te mata kani tepet mata perlu bro ini hanya hapo ngalek hanya hapo YouTube video mo te hang ne kijing kat kum ka karur jong ka YouTube kabu yang ni ki balik kene ke YouTube channel mo pelak kabu yang ni kumba 1000 ki subscriber bat 1000 kapur papet mo kata kapur papet long kadeka kenta mo tela dangi ladap ya kata ka 1000 kenta bat 1000 ki subscriber ka bomot bang lala aban monetize kene ka channel jengi buat dia kataru pada ikat kom ki video mo pada ki video kindai ki bang sukupi nang no su pansen naik way break ni ha bandai biki kita ki video ki bang misnahi buat ni tanhi daka mobile jona demo te perlu brong ai ko blay pi namar ba da ki kersian met ban mesin joki ngala yo ngala tamno ya kenika rule kebaga company ke labu mo kenika YouTube channel te ta kejing ai mesin bijong pi bet kejing kersian net bat mesin bijong pi yang bila yang hadu kumba arajar san spa saukusan kini kisah subscriber mo hadu kat menta kasni bangala yo kat memo te bat hang ni perlu pilih ni hanya screen juga mereka arhajar san san ketika subscriber mo dengan pi ya kapor ba ngalayo mo te buat ya katakan paru ngalayo te ala kom tam ya kapor ba kalabu ka company atau kalabu mereka YouTube channel nama kakum karur kepada YouTube kalabu kadai 1000 ki subscriber bat 1000 kapor bape brengala yo no da kijing kersian kaba ai mesin jong pi yang upload baki kala kersian net mesin ngalayo hadu kumba 1000 ini kanega kentamo ngalayo kumba 1000 kanega kenta bat 1000 san spa saukusan hadu kat menta resmi kini ki subscriber mo tinggal monetize so menjadi step tinggal ala monetize menjadi step ini ka channel jonga te ngawangan pen iya pi ka tu ka kenta ka banga ngayo andre pro what's no mata bat kam don chu mo ni nomor ba kelada te tu report kam issue itu ka kani ka YouTube channel kalau ai itu ne kam don chu tu ka kenta mo te awas ngai tingin yale jangan apa Chrome browser tingin yale jangan apa YouTube dashboard mo te hang ne
te ngan like hangne po neki video jonga mo ba ngan YouTube ni ba neki video jonga kila la ban monetize no do mata sini bangala tap turn on neki na do men step nasa sina kene video na mata jong ki pangan ai ku blay ki perlok ki baju kasian man gapor te kede hangi te perlok ni ki baro ni bala mo ni usan dolar hangi mo mo ni ki bala top public non te ni ki ni ki san dolar hangi mo nomor ba ngala depan turn on ni ki na do men step te baro ni video cuma ini tenado menta kasih perlu kilo ala imban kamai bisa no ni video cuma mau lada yang kena page ni channel cuma tenado menta kasih yang sa la man kamai bisa no lada ngayo kumba si tangka sonengka si putengkar mo no kalong kan long bajing terku nak menta jonga mo ba muatang si putengkaru na ingin yo mo pelok dan ni lembangi da place stom mo dan na ingin yo mano ba ai yang mo ni haban place stom ya kono bang yo ka ayo ka bisa mo wala da kadai tang tangkaru rai ngam super pelok lada di video junga kiat tang lu malara ki koi tang sanangkan du tangkaru ngam soi mo lada kiat tang tangkaru nomor ba kadang upload man gapor di video cunga umday banga iyo tangnya kata YouTube channel mo day kajimut cunga bang upload ni video kadai na bantaba ngan yo kam mo bab wangan yo treyo ta namar ba nado bangala le kan ke YouTube channel tengala kam yo bon hi kam ro pro namar da kajing kasian jongki bakila ai kama jam yang ting ai kublai kerpang tiktok kiruang na bantai gitu perlok balaju ai kam yang adu katini kisni adu mentaru bidang dan kamba ai mapi na puro kaneka YouTube channel ni te ai kublai kerpang pi perlok baro ba bila ai ke kamnya na kabata junga te itu ki perlok buat kentai bersenang mau ngam lawan ong ngam lawan jar yang no dengan jar belum ya baro te kat itu bala ai kam jam yang berkunjung itu bala ju persian yang akan di channel jonga tengah ai play kickbox kiruang na kabata jongpi ba video kamet kabokoj bakya ba play na kakap pi bakiyeng kasam ga jongpi ba pinbaha kamay kaji bangin ya dok yang sup yang sanya kene gasla patay na kaba niim na kaba tigu play mo bangin ya tray hok bangin lahok takum jingin jingih ne apo mereka selap patay mo polok te ya mentari perlok pro te ngasu ai play tangkum nehi pengen si kendo tiki dua part video adalah nomor kanika YouTube jungaru kadang sula tang ban kamay bisa mo perlo baik ban kat ban yo ya bisa kalau danga kamay kano kapat day mo nomor ba kat kum kajing batay sampai YouTube angni kabatay ba ngahapan penyo ya kata $10 nih kumnone ngam nang ha te kadai kutai hi tharai $10 tengala andala yo $10 tengala la ban apply se to Google AdSense mo ten nomor utau Google AdSense di dai utau long komba pin kut bar mo ba hapan sumit apo bang ba lada pigi perlok di baju ke video jonga lada ayo tang si tangka apakah si fotoka ro ladang alayo itu Google AdSense dikene ke YouTube kala pa asyagat siya tahu AdSense junga te bangan lala din mansay na pada sala da day tang si fotoka ni ar fotoka ro mo te kala arung banyak hapo kata Google AdSense mo te hapo ka akaw junga te menta perlu ngam don kitin ngam don namar ngam day utri ubalanang la start mo ban batu bru wa pana dakin gatlek mo rengam day bru bakta namar mentaro ngai slai playati te na banta ba pila kasyan nga pisupu hi perlok banga ngam day bru baton kin dan tlek ba pana kung duwe mo ban
Varia ban keren menuju ingat kan nih pro tuan nam senoi kijing guna kijing bakla jonga wan nam tau wan nam bu ni teki ba kijing bakla jonga ha kijing di jonga ha po niki video mo te pro te kulai sibun kulai sijarno ya pi perlo paro juga jupe janga ha kanega channel jonga tenang ya kersian susu nak benta jonga pro bat ngarungan kitbox yang nakabenta itu diperlop ke baju persian yang aman repor buat juga jupe ya karena channel sunga de nang yai kitbox yang buat video komet ke bakoi ke bakya buat dan deng kajing snow tenap buat dan deng kajing temen mah buat kajing besam buat ikon di lok di jod jongti kita memilih perlu kurang kun video ngin sa play yang happy ndang layo itu Google AdSense ingin saleh ke ba dan semua komen na kabenta jungki bangan saleh kan no ka ba pensomahan na kabenta ka jingsa ko jung filo perlu mo desa komen yang akan no ka benta ba biswa pangangan le ka jungki perlu để tengok nahe ngai play pi play sibun play sijarno in sindo yang play video play sibun perlo in sindo video